بوجود المصطفى أحمد ولآله. Nama asli kakek Nabi Muhammad Imam Bukhari. ولنا بشرى بسعدي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء Kalau tak sembahyang apa gunanya? 1000 tahun hidup dalam dunia, jika tidak salat tak ada gunanya. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta,